eto da, čekaj sam malo, eto da i, kako to bi bilo, ne znam, ne priča tako na glavi, malo čudno znam ko meduza. Evo ovako, htio sam reći bosanskom i hrvatskom narodu da je Hrvatska država kao oni koji imaju hrvatsku putovnicu, da su bogati, ja, skroz bogati, imaju 0,1% moje firme u rukama, a nemaju nešto se miješaju, nego samo za što se tiče pare, da skupaju pare ili dobit od firme. Taj dobit je i kod nacionalne banke isto potvrđeno, ima i ona dobit i država dobiva isto što dobite. Tako da umjesto da uzimam sebi 15% ili 23%, 15%, znači ja sam rekao da 5% će onako pa za druge ljude i na toj visini negdje oko 5% držam sebi. Ja imam 5%, 5 puta toliko koliko cijeli rad na Audima, to mi je dosta u moje firme. Znači od licencije isto mogu živjeti, znači još više imam. Ja sam profuro i prvi isplate će skoro i biti, prvi isplate, tako da sad je tu decembar, januar, bilo to već i mislim da se može polako o tom pričati. Kako će se čašu kupiti sa tom parom, nemam pojma. U Hrvatskoj postoje ljudi koji nisu Hrvati, te rade za vas i možete prvo napraviti sebe kuće, nekim firmama gdje ne rade Hrvati, a neki Hrvati koji imaju pare. Mogu biti putovat, mogu biti i više para stvoriti, mogu bi nešto organizirati se, pišete, organizirate nešto, neke svadbe, neke feste, to je to.